Nan ke Ayiti, nan yon vilaj yorele Jakmèl, tejin yon tifi bien vivan kiterele Emilie. L'ario te plen kole, son tambo kapat bien joye, akrivoisen kapataje Istwa. Men, bien fon nan kel, Emilie te sovan apmande tetli, eske li te vreman espesyal. Jan pie te ka grempe piwo pie kokoyeyo. Nadin te danse avec yon grase tonen, break time poem memti. Emak te gen yon voix telman dos, que li te kon chante solo nan l'église. Men Emilie, li patanen sa ki te fel espesyal. Bondye kreye nu chak yon fason ki belan pil. Gen kek don ki fasil po we, tanko jwe mizik, oswa yon bon peche. Men gen lot ki kache bien fon nan keno, kaptan bon moman puyo klere. Messi pitit mwen, ojimbon ke, kekshu aprann nan mashea, Emilie remek tijo te samble po kontli. Emilie tap pon mennen nan mashe epi liwe yon bagay. Tijo te shita po kontli, man tap vandiri. Figi Emilie te montre inquieted. Emilie ran mase kekti wash. Li montre yon jued gran li te aprann li. Expression visage, tijo chanje. Emilie aprann tijo juet wash la. Epi bien vite li komanse ri. Man souri epi li di yon mesi discret. Emilie ak tijo tap jue nan mashea. Munan mashea tap suri Timoun ki tap jueyo. Washyo tap deplase pandan juet la. Yon guovi mashe ak Timoun, kap jueyo. Anba gran pie mangoa, yon tifi ap kriye. Emilie poche epi shita boko te Nadine. Bonjour Nadine, pou ki savap kriye. Mwen tris paske mwen pedi juet mwen pirenmen. Oh non, menu konen nuka chechansam. Petet nu ab juen li. Vreman, utafasapo mwen. Naturelman, zanmila pwede yun lot. Merci Emilie. Usapibon zaminan mon lan. An alen ap juen li ansam. U dans paske sa feu kontan, e se saki pi important. Emilie de Nadine leve, epi yo pati ansam pare pu juet ki pedia. Donwenan petet pa yung bagay ki merite aplodisman, men yung bagay ki fe lot mun santi orenmen. Petet donwen, se Jantiyès. Mwen te pan se mwen pat espesyal. Men konye a mwen konen Bondye ban mwen yung ke ki pran swen lot mun. Mwen ren menede, kote epi pote lajwa. Sido mwen. Emilie, se yun nampi bel donki jengyen. Bondye pa mezire grande patalan, men pa lanmou no bay. Pablia bono pataje tele bon Timoun pou plis Istwa inspiran so Lafwa. Lanmou ak objektif nan lavi.